oswafo hwa manwen sem so kire mu a mo a sabi mukodi nsem hunu awa blekuma not abato no mu a moka me wafa ase maybe se wakum sin to fom e papa no sum tietia na ya sesa no momfa mo hu ni da en pepia mo bro wo mo saa no wo mbeche mo babia mo wo bia mo bo akora age mo tu free Ghana na se mo Ghana nkuto dia mo boa wo mbeche mo ena mra ene modi e wo manyimu a ko wakra tai dia da so eye Ghanaian Times de ho amanebo de aba anopei yakoya nim yempie mu wa daily guide ko wakata no so asifom na o kiremu say Capital Bank collapse atu ACN amos na wakwa escape go to omode na escape go to papa krata fight also miensa miame wo fase atu forsen ma mikro infantine na Capital Bank okoda no kakra wo kire sika wafa ni twan pe ni sika kuma wafa ni twan pe afa na se sika wahwere go ni sika kuma kranti because o mo kire mi se mpani for the 9 years keep go to pa onza no ye bobo na obi de bon na fa na ntama yesi wayi usuli wayi ni suli na mo kire mi se sika na omo keke kan wonza mo sini papi na edibiu no no nko awo amanyofo na nkasa disika na fa ni sulia oh dabi isn't no maka so mo de na ye scapegoat no aha oh scapegoat no kire se asa wo yedi wayi musuo no ye nyina na yedi bone no na ewie na yedi wato afiase aha de mo kire ma sika hodo na aye nsempie ne kan no mo ka ho nsem no enye ono nko awo wode wo de ma kwala bia na omo be mienu na bako ekọ company fo bi na omo ko fa ponche na ponche omo ko fa ye no omo che nam no na omo che na kese mienu ketwa bako ti omo ye nipa miensa ho penifo mienu na kwala bako eka ho ti pani a odi kan tu ne de fa kese bako na pani otoso mienu no ono so fa kese bako wa kwala na se yo be fa ketwa ne de nam ru na betepe se sa edidija ho ani muna nam enti ye unu se ade ne yakowia na mama ya nche ne pede a ida se me de ne meja ma mokwa na makoteto enti no de obefa ketwa no oza ponchi ru na betepe e won sem na eguso ayekoso no enti yentu fa ne yankopie mu daybreak ampa de ache kuakata no esifuma no pay no de nsem na no de apa wo chirim sem muntaka under fire over Abrekuma North Hills enti ana no ifia de twa mu abato kakra bia polling stations makoma 19 enye den aya constituent mpo Ghana Police Service any perform dead man Ghana ho ba moku ano entumi anhwe so e ma so tro sun yetietie bi ni wan ya se tutia ayi e ve ni say ya du pepe spray semtrefo bia ni hu okrim papa semtrefo asom dia o mu kire mu a muntaka osuafo awo e na ohwe o man Ghana fisem so papa yi adwuma ne o mo hwe a wontumi nye wasan papa 19 polling stations mantumi amma mra nya adwuma na mo entire nation ne de na 2028 Ghana pasom de wa ha de muntaka so aye shepandra ekeka bia so bebo na ya che o munyina ndi yehwe se de waka na de osebe ye yonso dia yeguzu aye twa ni mum sanso na daybreak waka tane ne ubehu Christian Tete Yehono IGP Ghana ona yesa hina oda post fu ko ni na no chirim IGP restores justice in police promotions no omam hu ko di adwa mu no COP se no o kire se oba bibia to din mo ananka yese mbo modin apagya mu dibre mu a la kadase kanti no amfa no o kire mu asesi ade IGP Christian Tete Yehono aboa bibia de din ma me kese de mo na mo kro no mo benya mo position makomanim sikantum so mo benya bia di na bra ko bra semba ko bi ba ha no na ayi minfantu dwana daily guide ko akrata ne kan say MPP bans campaign posters ahead of delegate conference enti yankopon ya adoma meme na be o mu chirim se wa wonnim na akwa ye ohun se ne party inipo na me pa na asem na me den o de kwa adi agro bediu o mo so sansem kro no so kra o mo fanche mo kra graphic business ko akrata no esifuma no pay na yesi ji for mu chirim se looming crisis nti bla ko mu chirim se obehu se transformers akesi be sisi ko akrata na ni hu mu se no woka se energy sector faces 2.2 billion shortfall. US dollars. 2.2 billion. Amfau. Enyinam kane afo no. Energy sector. Omo chirema muntum na kra e kaba aba no. 2.2 billion US dollars. Eno so ageta and they said am kaka so na nsen ye de den begugu mu na jamframa ye benya hodo mu chirem say munya botre e kaba aba no 2.5
a friend say 2.5 billion US dollars a car bano. Munim de kaka kontra. Black Obra PM wa the chronic kuaka tenezi fuma no pay no which them say. Protest over MPP's top-down election approach. Amanfo ni abre. MPP amanyokoi. Nyagro. Omugusua mu chire mani pabu ho no manyamye no mrekureni. Munyi wo madi. Wo ma sapa mu chire mi say Justin Frimpong kodua twetwerefo panim pedi omuzo mu hu de wo chire kra. Penifo pina be fa benwa MPP amanyokoi be di suyi. Wo ma hwa amanyokoi na tete apansam. Kra ntie be ya omuntu omunyina de so mpeni pa afra. Wombetu abone mpam yokuno etimi akonkan. Sansona Galamsey task force sweeps on illegal miners along river and Cobra. Eno so ho sensem no nti omo kire mi say Galamsey wo ma omo kutia abedwaku omo paw ene ye friend task force no etumi akwache ne mpa bia omo tufu magudie wa subonten and Cobra ho wa temante mo akwache wo ma ko wakata de ho sensem etimi edi abano pay. Sansona Africans operations call now a unified demand Mahama unified demand Mahama to chirimsa bibi man se ya bekwe yanim se bibia beto din dia ma de osra da se genyina mo ye ho moden se nkabom me pa betimi aye adwuma na ne ma koso ente sa na nkabom ma de yentum na emfa kram yempie mo the daily search that ko ka chana fuma no pen o chirimu say trouble brews at University of Education Winiba omu chirem say luta bi koso a ye agitawo na be hu oswafo no e na hwe o man Ghana hu masua eso me wo fa se hello na Idris mfoni da ha no bi se do mu chirem say nioma bi e koso wo University of Education Winiba miam potem omu chirem say atwumzu yini wo kra administrators no why twintwan nti ko akrata no edi abano pay South MPP outdoors party team for Saturday's Congress, page 3, with the daily search at Kuakatraba Mania, Sempia Yukuno, Apau, Asem Titra, Wombe Jinaso, now one delegate conference and etime akoso, and to Kuakata the Hons Mamba Samson declare state of emergency on Ghana's water bodies. Group Omania Brepam. Coalition against Galamsey, can I be in office for a much and Manimiata. Ghana man penny John Dramani Mahama o bontwa 2024 yenyina nnum dia kan kreyim na danko akufado o man penny da dank wundi create state of emergency o kan bia wo mu kirima wo ba yi adanko dada adwe kokro da John dada na adenti na wutumi kukudu kan yamla na wo pretumi na so ba yi o man penny ase ohunu fom yi dia na wukire enti animanim ya da baby bia do mutu Galamsey wonso no declare state of emergency na enyai efri say o hye ho bo nanso ba yi wa anye ho hwe yakuya nim the metro lens ko aka chene si fuma no pay ene wo chirem se Ghana link scanners at kotoka fully functional to bu chirem se nsem bebre na betuto todwa na mo si ni ma bi ho no ma anya adwuma ko mo chirem se Ghana link scanners na wo kotoka international airport no bibia ya adwuma de perifo ba kan ya nyina ye mugu omoboa adwuma mo ye no bibia datin bibia kwa kamanti munyai kra munyai bibia enya de no kra sanso na me ngofa asefo ya the metro lens ko akata na ka se assembly members to be paid 1,300 monthly page 3 ena e ka say it is small honorables mo wo o man yi mu assembly members no bosum bia du a bubenya 1,300 Ghana cedis bosum bia du a mo ye juniors nti munyiska we na mumfa empodwama no nembom seniors ne de mutumni omonye peda mobo akram na mo ka ne S Gracia ne bi bisa o Akufo-Addo not seeking MPP conference postponement Fawaz Aliu ene ekasa ne wochirim se katafeto som yensa ne wochirim se o moboa dodo na ekasa Ghana man penin dada sa delegate conference no mpene so no kasa bibiri no so nya nokre Ghana man penin nya de a o ka ho se o munkotu nheda onka hwe munyai kram munyai na nokre bi anim sanso na Ghana feed ebo amane say Chief Justice Tekno demands $10 million as compensation patasika ena oman Ghana otemuofo pani amekese ni namba akonka fo mo sinsen wiem aban ba na o kirem ze da bi lakadase ka bi akoso ni modemo nso ani otu no ena je se ma mi kirem se me di mire na ekita me no me bre nso ye menya boni bi ani mutu me dia samo pamom ya aden $10 million American dollar no makutu million edu opepe sa du pepe
Edu. Pay sa pay do $2 or J de free or may honum ye trianaka and pen baby in quatno no be any asembia na mo jim position na mo fa ye dem be enti we ye get to alabate no so de ode abani ye nim se penifo betrio so mo ntuo dio ene de ye mre ene nkrabia ene be kire sanso na baseless allegations Akufo-Addo not against party conference ni tego ene ka say o say baseless kra kata feto so miense wo Ghana feed ene o ka say Ghana man pani na adwen say conference eba so bila kasa tia na den o say nya no kre onye no kre kra nya no kre kra sanso na eye Kusok People's Congress condemns military brutality omadwa okoboko a so dum say na no mimi na so akoje tew den say me mo fa asefo no mo munna o hwa amfa kra e honom eye pinsu omadwa omo se hwani mu bi kwaso ntino omadwa sa no omadwa pam omo se military brutality bi ne ade kwaso ha ompe omo de asumdwe ne maka so mo mebi ma hokra over 500 removed from security services after recruitment audit entinimpa mako be ye ahanum 500 and security agencies na ho awonom omayi womadi omo chiem se kwen mo fa so fa omadwuma na mfa omo siseye na nkọ nkan tidio omayi ho omo nyina nimpa mako be ye ahanum 500 ombia mpene be bi mfa kopa adwuma foforo nyene security wone de emfa kram okay Supreme newspaper we see from and I say don't sideline me Kufo Srams MPP over lack of engagement with Japan Ghana man peninda da John Ejokum Kufo Chimso no waye mase bedwani pen waye deputy minister pen wa poadwumaden aboa MP amanyoku beba obenya tumi abedi Ghana so na ye wono a nene mobile no se openi waye man peninda da kaka na ote akira na nempo de onye MPP ni biwa na obisa se me enti me MPP ni bio na Ghana fon sorry o MPP fon sorry o na si a me nya Ghana ni bio Ghana man peninda da John Ejokum Kufo onye MPP ni bio ene MPP fo mo nsode o na me MPP ni biewa na o trema eye munti ena me preye eje tumi me MPP be aban mu na so me be ye kire no sesi me MPP ni bio no engagement Ghana man pani da kire mi so wadi ya papa titru any current MPP wanum leadership no o kire mi se sabe eye ko a program o kire ma o ye pani de na sabe obi ye pani anya hwe ko na wabotwe ni senti ma adwen se so no fa so ni so a fa so no so pa mo engage no na manyoku ne nkonka no mwa mo na se de aye die se pani amamu a mo boa kora mo betno position ho achepa bebre papa akwa katai ede ho ama ne bo ede aba no pay sanso na Daily Post ebo ama ne se MPA judiciary join forces to crack down on petroleum sector crimes enti niam ahodo bi ekoso o man Ghana fango nsensemu na make say National Petroleum Authority for NF nso the judicial service na kabum omobo modern abeboa na ne pebio medi dwene mu no omo ho atumi akere mo pan ba ko brandum sem Yamin Eye National Organizer the MPP yes Joseph Yamin and afin so abanga okwa sentimentama your friend NDC Bruni ono ho fepa in fact o hwe ni tirinwi no kra Joseph Yamin aba ne ho fepa o ze nanim de dwa na ni tirinwi ne se de abobbo se Bruni de no na na kokko no am fat ne ho fa se ho fe na brakro mu kire me say ono na ye MP NDC amanyuku no wonom national organizer na afins me wo fa ase ba ko ni dia banga wo mu kire me ono so ye NDC wonom vice national organizer no mu kire ma mpenifo mienu we allegations of being behind parallel anti galamsey task force wo mu kire ma o me say rubbish kra e beto dwa kire me mpenifo we num pa o mundam kuntuna se gisika manfo galamsey site na mu die also yenia national security yenia yedia ye kase empura na epunu asa okrum asa na so mu kirema e rubbish sansem ne ba bonte no mu kirim se e nwura bi kra munya enya no kreda enya no kra sanso na over 2.3 million Ghanaians are affected by mental health conditions. Minister of Health me wa fa se kobra mental kan no ebo amana kirim se Ghana o ma ye tim sisi no enipa mo ha mu gichemu ba ye mienu chiripo miensa million over 2.3 million Ghanaians na make so mu chire mi say ya wo how ya dwunem affected by mental health ya yade wo ya dwunem enyem nwanwa
the can be be true because so kwa be from 10 times so se mu hunu a ye hunu ne ma bi ye ko so Ghana ha ne de ye yare kasi ye wo how power ya dwene mu pam ti we su ye kabana minti aka no so afọ hwe ya pom din so no hwe ma hunu se Ghana for 2.3 million Ghanaians ye wo adwene mu how e wo kroyim a wo de ho nsem de aba de ba ko bransam de do so na nso ye nyina we so na ye mfese ne dwumadi ahodo aka no entwa so e wo fie hanam right kwadwo me da sia na pe na wonim prophet Oduro oh aden tie na waka asem bi oh yes prophet Oduro waka se Ghana yade oh yade oh yade oh yade was Ghana is so sick oh yeah sir bibia de no say Ghana bibia de one prophet Oduro yade oh na den Ghana ni onum se yenya de no na nipa kro na me so ni Ghana yentie prophet Oduro. I don't care who is in power. Let's behave like civilized people. The decision to interdict that officer was right, but wrong timing. Nobody has any why do we need an IGP to come to a polling station? Ghana moya. What is an IGP doing in a police station? So what is the use of that district commander in that small community? What is the job of the Greater Accra commander? Going for quick commercial break, yeah, ba, and that's so Obia, yeah, better so try me, maybe see ya. Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pe baby ye meetings and our conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedua mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Miss 1 a fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum nebe shekiu amawoniaje etwegusa. Oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels. The Edai Papa in dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM Website www.DLFMplazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kayo say yade ya entimi pa mini ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo p. Vigdank Healthcare, na eban infidien shodia, any awobwa, one more ultrasound scan, na uko one more lab, one album say yes, baby, I yadiani shebia, if you diani be yinwaba. Any, minuaba, the Oma Martin in that day, Anidaso. Messi, the Obia so betrana mon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wachiripe. Would you free 050-266
0561346 and 0549951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. DLFM 106.9. Minutes after 7 a.m. here. Well, let me say happy birthday and come from Nana Kofi Okori Ajuman. It's your birthday today. Nana Kofi Okori Ajuman, and your birthday. Happy birthday and come from everyone here in our house. Some more could you acquisitive? What's your happy birthday? Happy birthday and come on. Nana Kofi Okori Ajuman. And your birthday, happy birthday and come on, brother. They live to be more than 106.9. Happy birthday and come out. Kabna Dako, AK DJ Rap, Raw Vibes, yeah. Raw Vibes DJ. I know birthday, happy birthday and come out. Kabna Dako. I know birthday, happy birthday and come out. Every summer, could you acquire? As usual. They're killing it, yeah. Me must paint Ben and your paint to fear. What be like as a paint to be a paint. And your paint to be any paint. Paint Papa Party, your friend Diamond Paint. Yeah, Benjamin, more manufactured products. I come up. I washable. I feel to me wash it. And it's best for the African weather. Paint here faded. Your friend Diamond Paint. Diamond Paint. Papa. Yeah, gloss, semi-gloss, high gloss. I feel deluxe. When you be at Toyam branches, and I see a shop. Sope Hosa, and I see retail. You walk Quabena. I shall go to school junction. Don't me organize out. Spenters Adon Plaza. I different penny for nothing. Maybe I will be an old project. I will, you know. I mean, I'm saying that in West here, we are paint. I'll be painting me patrol. I'll Sanka Diamond Paint. You should be painting. If you would dine in your fair, or projects in your fair. From Penny 0546 770 341 0546 770 341. Diamond Paint, leaders in paint and colors.
When him say yadi and what dia chia. Wonya yaresa. Papa bakra. Na butre. We di ma for heba clan got time with us up. Also men can trust how your last stop. Yari what dia chin last stop no. I am di ma for heba clan. The new branch I be one cran. I will poke was my yira. So stroke na to ko to dwe usisi. I won sensem. I am di ma for heba clan Dr. Time with us up. What's a bra? Now for quality healthcare, for Doctor was 0244 774 282. I really now last stop. I am Midima for Herbal Clinic. Dr. Time with us up 0244 774 282. The latest hotel at what town? I make one once a watch your friend in Diofosu Plaza Hotel. Diofosu Plaza Hotel. Continue by saying, "Kwa then Kwashi." I ran Diofosu Plaza Hotel. Diofosu Plaza Hotel. Uko Piemo Kofrodia. You want to chip and a for Butanso. I said, Adenta Frafra. Comfortable, luxurious rooms, conference room. Yes, you come. Baby, I dad Joe home. I do for Plaza Hotel. But you will look at the continental dishes. I do any come pa. Sabia Pebia Benabi home. I do for Plaza Hotel. Now for reservations and enquiries, 053 04 58834 053 04 58834 020 797941. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at what you for Plaza Hotel. Now go PM go for you. Oh yes. Now I come up correct pa. You for Plaza Hotel, where luxury meets comfort. The Lumba the Boras was you call Wahima some naba and did you chaton not too fast one. I'll be co work and in Shabba could do some maybe. You trading in out. I don't want to name fast well. Time to do serious business here. Your Babette National Fair didn't come up. I'll pay come on hopper. Now we're streaming live on Facebook and by a Facebook page as well. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Now Ghana, watch out, Lumba Fest. Lumba Fest. The legacy lives on, Rhythm never dies. Jumediana Abaso. And Ghana, you watch out for Lumba Fest. Jumediana. Celebrating that the Lumba 35 years or 2 million. And fear we are sending 35 years. And to Jumedia Kessia Ebebasu Ghana. I have to the Dinsa Lumba Fest in Ebaso. I won't come with you biddy. And Shabba Quadio maybe at Nasa. Wapam what the one from Swatina said. You're not Femima and Penifua Quaba. And a pain come my Wahonomo, Yendi Sankumono. Wapam what the one for. Good morning. Good morning, Hitman. Bibi aboko dia. About there dan. And one adun so meti wonka. Yeah, papa. Utumi ade nyina ye. Why ade papa. Kwado. Faso so e. O say utumi ade nyina ye. Enam poni a ehye wodin. O say say we see utumi ade nyina ye. Enam poni a ehye ne din. Check it. Wo feel it. Wow. And now, Papa, upon the money. Money. I come Ravejo. So, I so a potem honum. Who was a quenya see your castle. I'm a summer. It is also be quiet. Me who dear in can't come here, boy. Me who video number senior man. What's your bonnet a day? Or you answer some time. Me sorry, no more jammy. And you went to me, Uncle David. Let's catch us. I mean, who dear in can, but woman, or dear in can, Nana Yakesi. Yeah, the modern said next time on me who. No, so said me, me person me a demonstration. Oh, okay. But Jenny and the next time, General Mate. Well, morning BM. Major so. Mopambo Machi BM. Yeah, I'm not paying Comma me Pessi, you know. I think, sir, idea.
wo man Ghana wo se yetumi di ho nkomo na ebeboa papa Ghana ade ba ko a ekoso wo mayi mo eye galamsey and now beti galamsey or china galamsey and the galamsey here galamsey there galamsey everywhere and the question I mean busana say galamsey ye be den kura tu ase wo Ghana ade chi bia ye tesam foforo wo galamsey ensensemi ho na as wo man Ghana and then ye be ye na fe galamsey ye tumi atu ase and as usual let me begin with Inshaba Kwadwo Samibi. Kwadwo, galamsey ho nsensem no ados wo krom ha and then some eboboba no enye fe. Kwadwo mami ti wa no pe. Bra ko bra medas na yemfa nche kese ma yetiefo ni bio. Tiefo joso. Na mimbisa ensem ba ko mienu ensem bi wa ha na yemfa nche dwumade na se. Wasem ne se Ghana kweti kwan ye fa so ayetu efum agudie no ye be den na eso atumi atwa ewo banyi. Mimbisa se Ghana so obi na jifa hondie ma yen. Edi kan akra na brofo kokko na beji me. Kwesi kokko. That time no na ska akọ no na mo se na wonam nsuo ni nchen kra na ewo nsuo no meboa. Yes. The obi na mfreni say Olivia Gold so those days do. Yes, social studies na sa na mo ka kire yen. Wonam nsuo ho na ska akọ no utumi se bi wo nsuo ni nchen ho nyina. Adenti ana brofo na beji fa hondie ma ga. That time na brofo no mbedi yes no. O manfa yakwa na ntu galamsey. Ene asam edikia mi bisa. First question no. First question no. Adenti na brofo no se ska akọ that time no kwa na ska akọ na temu penti se ne. Adenti na brofo no entimi amfa ye na kwaye no entu efumagudie eno ye one. Second, o mampani obeji fa hodie ema wo man ene o mamudi na chiri ba ye nyina no adenti o mu bia amfa o manga na kwaye bia entu efumagudie ana akweti kwan fa so tu fumagudie wo man ebiew mesan bisa wa ha say Oma ya tim sisi no adenti ena mpanifo ko hyemra ede koto ma hye bedwom se ye makwan na nipa mmowura kwayem enkotu efumagudie wo manyim na ma hye bedwafo getu mu ayasem bisa o adentira de adwen ne ka mpremprem mpanifo do mudi o man Ghana so a de adwen ne ba o mutirim so mo makwan ne yenye mra bi ne ye mmowura kwayem enkotu fumagudie de ne ba o mutirim o na no so ye ko ma hye bedwom de na ma hye bedwafo no getu mu na sa amla no so be ye adwuma ene yasem etoso miensa mi bisanie de toso nan sa anti galamsey task force na mpenifo atie no edisunsan so pa ba na say dada na ene so yasem bisa mi bisa penifo so makote anti galamsey na pe wo busa sampa bisa nsem anti galamsey ye task force na mpenifo so matie no ye misa say edisunsan so pa ba wo galamsey so na ya okon aye so ano so anase dada na ene so yasem fofra mi bisa nie penifo si yenua enua na yenua dua no eso mfaso no ene sen eno so yasem bisa mi bisa planting of trees na Ghana man penisi yenua no ede enti ne yenua eso mfaso ne sen right and ukom mia hodo a mutufu magudie kwati kwan so se o manga na nsase ne yakwaye na de o mo kan se o mo ni adwumaye sa unemployment rate na ekoso nkurase a o mo kire se o mo ni adwumaye tinu mutu galamsey na no so hunsunsuan so na kwesi sen enti anya hwe kran ma bisa nsem ba akoma ko be ye nson wa ha sani mama bisa we nyina no ho anu yi aba na ba ko bre ba ne sen Dr. Osadefo kwa menkroma agi fa nwudi na Ghana that time na yesika mpo ano adenti no amma kwan se nkotu efumagudi e kwai wonim sabra na ne friend Gold Coast yes sika mpo ano adenti na amma kwan manfa o ma Ghana kwaye enkotu fumagudi na ese no munnim sika pa na adenti na brofo no kra na mo bedi yeso no o mo de nsanka nye o mo manya ntinke ye mese ho ne yenko adenti na brofo yi amfa ya kwaye ne yensuo no antu galamsey no manse no no mo jan ma yen wo mo anya wo mo de no wo manse no ena mo gya kwaye ne ma yen o mo nim hienti o manfo mo nsanka anse no yensuo atwa ye ho ahia abrofo ya anse no egya to man se yemfa bra ko bra de ne ba ma hye badwafo tirim se yenje mrantum ne yenko kwayem enkotu galamsey wo manyim yenkotu fumagudie e wo man Ghana ya kwayem a yenim faso de a ewo e de o man Ghana kwaye wo e de ma o man adentira
ena mase badwafo no tumi tena ase gitum mu se LI no yenji ntum na kwabrane nko policy ni mu nko to gold adentira LI no omo gitum legislative instrument no sa 2246 no so 246 was there no adenti na omo gitum mu ene ya sembisa wo dia pa ne ba mase badwafo no ditiri se eti yenji ntum na yakwaye na da ho na yemfa yensan ka no yenkotu sika akwo ene wo hwe yem forest reserve ahodo na dodo na o ma say ni nyina wo cream and the most annoying part kra ne ye yensuo ahodo na eye major water bodies several those rural communities no nkura wo nkurase na wo munni source of drinking water bia aside that kind of insuo na atwa mo ho ahia no kuto no eye o mo nsuo mo no mo abusia joining live on Facebook na your videos and pictures and pay they to your Facebook live no so one what here live on Facebook no be videos and pay be a project viewers what here live on Facebook no and so atumi ahwe into dia bra Facebook page no so DLFM 106.9 live on our Facebook page now so bra be hwe ni so ade enhranka DJ Zigibi e wa dwumaden a obode taye chinya menhira na pa senior bra kobra in fact sametena sana medwia na me hwe ade a ye normal we mu a ohu bra kobra me huni say yes Ghana yenye serious ba kokora we are not a serious country ye ni mre se be business wo Ghana kuro my Ghana yenye serious ba kokora me sa planting of trees na ye dua no me huni say mfaso obi ani so mo man faso obi ani so ye wa kwaye wo ho no ma ya makwan makobra ne etwa nua no tugu e de ye galamsey ne ya san dua nua David I don't get it ana me na madwene no me wo hawo kakra na me ntiase say ye wa kwaye da honom ne ya makwan ma onipa de excavator mumnuntum asim adwiri nua na to agu e de atufu magudi asɛ honom pansam ne asan kodua nua I mean how me ntiase hono me ntiase sa anti-galamsey attack force no omo so mfaso pa de moman ne ene de hen bra ko bana beka ya Ghana man penin dada na dan kwakufu ado galamsey wansua wo so obetu ase ana meboa me na mo share sa anti-galamsey ni kura nkoso na galamsey ni tuo no kura kwa ya kono yes that is the truth me na mo attack force nso mo ma galamsey ni tu ntwa no mpo no na galamsey ni that time ne mu koye de ma manfo tu ni kese ye wo kura yim enunti ena Ghana man penin na John Dramani Mahama ka kire Ghana man penin dada say anka won declare state of emergency enya me na me kan former president na Danko Akufo-Addo Ghana man penin otre ba adwa su ka kire ni play say won declare state of emergency na galamsey no ekum wo man ono wane kan ye enya me ono wana num tuo ne nto abom ena o kan asem wi e wo man yim o man penin dada ntumi anye Ghana fa ato abetia wo no o makotene kire hwebi sa anti-galamsey attack force na abanda da ne teye na o mantumi anya hwe ya o mo ye hyehyɛ excavators ankosi aga no aban ba enya no abi na wo ye dada no a asma mi bisa ni o enya no abi na o mo ye sa state yen declare state of emergency na o kan ho asem no de na asi hu kwan a yentumi declare state of emergency e wo galamsey su o man yi mi bisa de na ya kwansidia potinti a that state of emergency kuro no o man yentimi declare na galamsey no eto ntwa hwe mekede bia menya kwanya meka me se na tetete nkrane de ya fa yehudi o but go to those rural areas no nkurase ne bra kobra ma ne omu hunu no obi to pia water no obi to ono ode ahohwe aduane ho de bia no I'm telling you and wato ansana because enso na nie de brika ontumi mfanya hwe udwade mpa wo beyade udwade nso na wo beyare enti mo ni sika na mbe yusu sansuo nene dodo na ya yafo enye nwanwa se woko galamsey areas ahodo na wo bekọ no na dodo na ya yafo ebewu obi na nsa na ntua ho ebewu obi na be ye fo na tuatua so doctors abeka aka ho nsem aka nti empedifo pese o mo kire se galamsey nu se Ghana yetumi declare state of emergency a Ghana man no bebo ana emo enti those time na yentu galamsey wo Ghana hana na we mo nsɛ yakwaye no nti na Ghana na ni ho nenti na enye sika mu man ena god ni sika wum ebo ma na pa la kobna yeti ho ayekwa aye bayi
adwuma me ye adwuma eboa me nya sika pa but enche mewu ene de meja menya sika bebo me ho ban kakra na metena ase ache bra ko ba de ne yepe mibisawo yimienu ayetu ade aye be menya sika impofre me he ya ye wiawia sika ne ye benya but meyade ma me de sika na san kwasa me ho yade ma hwe kura me hwere me nkwa ene adwuma meja menya sika kakra but menya pomuden abobra na ache emu de ne yepe kakra ne ye nyina yenim I mean their consequence ya ewa galamsey ya yetu yi so ni sunsun so bone ye de bre ye wo manyim a ne nyina chini ye bu ye ni aboyen fitan duku say ye mfa ho ye betu galamsey de bende anti-tax force no emfa so be na wo muso wo manyim me hu fa so bia oyenya wo muso because omo mutu galamsey nankasa ni mutu pempen se omo bomba giska including military officers any party executives ewo kreyim both party MPP NDC me nyi watwe nyi adoa omo nyina penifo nankasa titiri na di mutintiman ena mo soma ye wo ma ye de military officers ebo mo ho ba mo tu galamse ni wokurum hanom wa nya Obia ma ho ban ya wanya sika kese abetua no na mo abegire yes that's what they are saying wo hwe krata ba bonten ya concern minus accused Yamin Abanga any security top officials o mu kirem say omo kwa honom kwagigi sika firi omo ntan Mpenifon na eka nyame na meka. Omo mutu gala from agudie nkumamu. And so most of the newspapers reporting on it. Omo nyina beka ho asem. Anopai kura mpenifon beka say Ghana man peni ni state of emergency. Ewo nsuo hu mutu gala mse no. Die na esi Ghana man peni kwan so woni state of emergency. Die na esi ni kwan. BBC fo be document okron black commerce wo hwe document na uyem be hyew. Kokwe document a eye BBC fo be ye no manyim. Na kohwe sadie galamsey ese yensuo yakwaye ne oman daache na mpenifo ya adwen se yentumi nswa no enti yenya oman ne saa on me de me hunu se saa ta force no de eye kwawo bra kobna obi akopedi obedi that's how I foresee it yenim Ghana se de adwuma se obi nsa yenim de omoye I say aboa na waton na osan kura ne duam most of task force no mokọ gigisika o omukọ gisika eba ne se na excavator kura si fie a yenya ne nte se omukọ yifiri fie omuji gisika ewa manfo nchen top military officers ekọ site ko gisika manfo honom na o ma hye omafuru ma na o mo sensors ne akwaye no adenti ne yentumi declare state of emergency abanya ma ho kwan free na ekọ obi ansi kwaye mso okotu galamse bio because unim say abana de o sha to so enti untumi kura mvencha usuro kura but wey asiyeye ena ya hwa hansa na nanu mamude ommoja beto ho ya agedie mo mania ma mo bre na ye kwa kwame nkro bia ne kra wo bia wodi yawo kwame nkro ma no nim say Ghana be yesi ya enko jae yes empanimfu a omude omo nkwa be ya agedie to ho me ya bro won e do omo koto prison kwadamu enam je say o man ho donti a omo huna ma ne bre bi no omo nim say na nka Ghana be ya enko ma anye so nim say abusuan pani wodo nkwan si wa ya agede aboa ma abusuan na nya yedie na se obenye obi obedi abusuan pani obe na obe se abusuan na nka be obetu sa na mo na David panifu aboa ye de Ghana mmoja to ho ma oman o ma ye bo wo mutuo ayi na me kenkan na meto na like me suo me mu nipa bi nkwan de si ho ye bo wo mutuo kum wo mutugu ye e wo manyim enam o ma ne dache na o ma ne ho donti en panifu ahodo edi o man so sese yi ntumi nkan kire so mo do Ghana etene sankofo no omo no man empanifo aba be di Ghana so na nsen ba nyina obi ene ho odo oman Ghana na enchekire oman san so de bia be ka nokura na kire ye ho nokura no DLFM ye ntumu nada empanifo aba be so oman yi o ma me ya tiase prince o ma ma say o mo ba be so Ghana mo ba so obi aba pedi obedi na wakọ ne baabi but these are not the kind of leaders we want yam pe leaders o mbe pe o mo obepa o mo de akodi o ye pedi obesiesie o ma no obedwena o ma ne dache ho o ma ne dache asem na ye kanyo mo bekọ but nchirema na eba no nsuo be na bra kobron be nom hwe na Ghana koko sempenifo a kire so mbe ye hyehye pa abo ma koko na nyane koko na betuma nyane enye yeda na kwa na yedua koko no wo mu ne nsuo ni nyina na ne nyina ase no koko no nsuo ben e na wotwe e ma koko na tumi e de aso abapa koko akrafo no bi kire mu kra se bra kobra so mo de nsuo no petepetom no baye so ne no baye ni nyina hye chemicals ninti no bone a omude ye mining ninti no esei omumfudi akura ene
Ghana wo konkurasi a kɔbrane ntumi nti koko kura nte sabe $10 ewo those days a wo kɔ mia ho do se hwie nchini ade a kɔbrane timi ti koko be $60 ede bom at a time muntumi nka no kura nkyerɛ ye ho ene monam ne ye kokwasa asiyeye ena settings nkwa settings government ahodo na bedi Ghana so sa yenya manyanhwe e wa asa yeye moma yenya bibi na party fo no hu se yeye adwuma ne nyina so nkwese hwe settings nkwa adan kodwe Ebeye. Jonas Nana at the live on Facebook said this is very, very bad. Hey, Ghana. And I love the DLFM because we always speak the truth. It's not for their pocket, but it's in the interest of Mother Ghana. Wapambwa the one for, aka Opambwa Pony. Opambwa, Majen. That means you want to pay. Sami B, I can be brave. Galam say ni dear. Now we be sa questions baby. Mami so mi sa Galam say no everybody na chance wo on my way mu. Galam say everybody na chance on my way mu. That means say wo hwe mu a minnim kura no ayi aban ye wo so sesi e chance wo na abreso. Anya se ni chance na abreso part 1 no. Ye wurajo mahama ni part 1 no. Na Galamsey Wɔhɔ pa enu nti na nanado ba ya obeka se efri na ekɔ ni na ba besi fam no aba betu Galamsey ase na no na metie radio na metie MPP ni bi se time aye ba beto aba no mu ekɔ campaign o ba bi ayeto la omu etu we say no pa no la Galamsey ni pa na obeje di se because of sabi bosha NDC fo no binom ene ye maame vice president o hosisi bi kura mi hu bi e wo TV so a o hye omo bo se omo ba omo be mo matu Galamsey no ni mu ombe ye nhyehyeye e de ato ho de amom na omo akoso atu Galamsey no enti so obehwe mu a yeto aba wie ye ni mum no afei no Galamsey no adwuma na akoso pa na e koso den aha yes enti so wakoka sa asem we ya kire emabunu ye omunya adwuma nye se moba mobe mo matu Galamsey no ne momu de enhyehye beto ho a na sa ne eminu asam bi ye kan eye settings eye krokro de jon o peso o kire yen se Galamsey ni de mu betu se ye ba enhyehye no de kan ho ne de besi na enhyehye be no maye Hitman ebesi ne enhyehye be no maye omunya enhyehye bia enhyehye ya hu so omode abegu akwam na omu asate ye bi ni se omu so omode eye blue water guard for the aba say blue water guard for ye do mako training just 1 month soldier for kura na nado e di soldier for kura kogu forest ho kura no omu antimi anya hwe soldier for mu say green no bra kobra Emponko kure hurita na nwe emponko yes kure hurita na nwe blue water guard for ni there near no oka say bi job for the boys job for the boys they say near aban bi ba ya oso obefa as forestry for say youth in the forestry then there na minima ebinu mutifi ansoboso meni etu omokai ebia na asan bai job for the boys omo ba betina fie ana omo be shatade akone nam na bosome so a ye pe 2000 bi di amom ni aka so aban ba ye wa ba be create adwuma ma youth for no masa enkosi hwe me ya meka na bi obi tie chiri nka so when wanya radio so te na wo kasa ase me si enkosi aga we ebesi buoso Galamsey no ye pese ye so ano a ye mpanimfo na omo nim kwan on be fa so a ye de be so ano enti mi sa asem we ni ya na ye ka enenene hwe mpanimfo no omo nim kwan a omo betimi ama ye jai Galamsey na obokoko so hwe dabi o ye wo cocoa board meboa ye wo cocoa board Ghana cocoa board and ye Randiabe ana ye CEO chakini pay awoje enso ne cocoa yenya binte cocoa no yenya binti o enso chakini pay awodi ye ba ya ba besande gold board aba na opese Galamsey enkwa udi gold board na ba ni say gold board no one enko two gold no na on family gold board honom no
Brako bra me ba good board ne de abana da no kra tu ho na mo dada and that here ne say ye wo mining companies akese wo me wo nam kwampa so etufu magudie that mining companies no wonim dada an go da shanty ne akese bas enti sa ani nyina wo dada so what ya say ye good wo mo ye mining proper wo mo wa license de ye kan e galamsey wo mo ni license wo mo say ye nsuo ne yakwaye me kan ba be si asem so say odi good board aba no galamsey adwuma na ekoso because omo de omo hu bajim same bi bebre na de omo hu bajim fake ones no ade omo hu bajim so what I say enti say cocoa board tofem na say gold board aba obia e betwa ni kokoko agu na wode atu galamsey no no so na dabio obi entimi entu galamsey enwie emfa ni gold enkwa nkoma registered or license gold mining say o masa misumi die ni je fa account de na koton sir na ye hu bi da bia minim mo ka say gold no kra de gold board ne boa na gold ne mo ma ne kwa yanim ti galamsey ni de omuntumi declare state of emergency they said it yes you see so entinya de a gold board aba ni esu say wo beton gold a ese so de fa gold board ansana say masa me say eno kra beboa ama galamsey na akoso because say no mabie pru na to si enya gold a en famra epono no na mabie ato no si enya gold a si enya gold en famra nti say yenso ye bekwa akoya galamsey ni bi obi okoko a obetwa agu because like say koko no kra no dua na wo de kokora na enwo adwuma ye den enti pam no twam no ukọ form ba no mo ebebe detect hu say gold was asase so a ubetwa koko ni nagu na wo de akwakotu gold because gold no unya kitikiti kra ba akokora na wo dem enhwe say no ukọ ba bi wo Ashanti region hono ma hwe ubeje di say o ma fa youth a ede bia akwa ese mason adwuma ukọ bofem bia ye ma uska 250 cedis a day Hitman enti youth no omo nya adwuma we ukọ bofema so unya bi o we nya bi o once wo akwadwuma de ye ma ki 250 cedis a day kona kwa de we youth no omo ye enti de wo kan na kire say yentumi ntu ase because say emabunu ni de omo wagim uka so betu ase a abantuo ni na beba no enu onu so mpese ye betu na abanti no ontimi nya kokko enye bia ne say vice president then times are no ye running mate edema ye ra okojina simpie so koka se galamsey ne de ye ba ye be mama ye ne emum ye de enhihye kakra be ba beton enhihye no omde ba na way right enje be koso atu 54 minutes after 7 and here is a message for you Opambo and Mishaba Kwajusamibi. Also Hitman, good morning. Ask your panelists to look at the effort of 7 months comparing to 8 years to fight galamsey. I don't need a commenter. Sam Sherry Edeba no pay ask your panelists to compare the effort of 7 months comparing to 8 years for anti-galamsey fight. What do you say? I'm a one say. Ade we na maga na nye yida. Sa comparison no. Ye de MPP to 2 NDC hu de NDC to 2 MPP hu we na maga na nye yi no. Ghana man peni otia be music kire na dan kwa akufado so only create state of day. Emergency. No ban state of emergency na ni wiase. Say ye de power na ma. That's what we are talking about. The abana dane ye na no na wo ye. Onye different thing bia. Right, here my dear from them na fe yenji one so one adventure and pay. Can't get us a Lumba in supernatural mineral water. Phone lines activated now. Number will Friday 0593 40 6565 0593 40 6565 0534 050 199. Good morning. Good morning, Director. Your first saying. Kwame ma meet you. Galamsey won't say the Yamoka Minichi. Galamsey, you mamma, me buy a 3 months in Befi. Thank you. Director Galamsey, na Yomokano. Yeah, also Matiku, Omonam, we see. Director Omo could do on my Omo different. Niakasame witness. Thank you, security reason, and the videos were my message. Yamam, me patrol send the videos in my send my. Omo be do Honoma. Say, baby, I'm in man, you register. But before you 2 women, you do man say. I'm not you too. You did a whole money. Now, the boys number this year. The area washing, I don't know where they almost so far actually no washing the back. Only can find with the washing back. No money has crowd. And move ready to almost issue one machine. Dear sir, I say, you more. We say, land is almost 5 years, man. That is very how I see. Or who did you say? Never some years, maybe. But me and I'm a what in here.
It may be any one man for you see almost one more 8 galamsey. A Juma Ben over my boys never for you. At a year Juma, a week me 1,000 cities. You're marking 1,000 cities a week. Now the corporate now company now beginning Yakuti 800 a month. Right, I want to say I didn't find out by catching them going to Juma. No be two galamsey now. Now I could do galamsey because you're paying for him why. Companies are all my almost see but you're paying for him why and can be my aid. It may to home the Hamia. Abrabo Ebon Yasnica. It may place my way galamsey. Right. You said that say that you know my mother bread, but me here can you know. Because company and corporate name for 8 we say in 1 month, you know, you could have 800 cities beginning. But you and I got 1,000. Right. Every week you could 1,000 cities. Because you have 1,000. You didn't tell me to okay. You will be 3 million pass out, you may and but I could tell you a company didn't know, and the corporate guarantee. This is almost more cancer. You need licenses, be as will be friend to guarantee, no moment, voice no could see actually, or a game of meaning. Licenses from where I'm on lines, or maybe Dimo, or my boys no could see actually can find Cocoyona. Right. Equate 2 or so Monconquay, or Monconco Cigalamzia, who could do on my Muska, didn't call the Junko crowd, the Biaman. No, imagine Coco. Ye home, ye yank or Moba, or Jiska, Yachaman and Woko, and one. Okay. Right. I'm more business, no more. You, but get one of you scam woman, or Mummy, you tell me about the issue of machines. Okay. Mate. After showing one friend after you didn't come out. Why? Did I say? Good morning. Good morning, back up now. Your friend saying? But some person will bomb his name, so. Mammy, you want to pay? Siagal and says, Mam, okay. I could do me crew my year, son, the money. Na vrungu achiwo baby o ma stati to form gidi enti nim se motima nya ho akọhọ a okay mate because enye o ma frame sa me operator o ma frame sa first na e kuma se ne baby no mo ye he said the whole Ghana o ma stati so mo ye galamsey no right mate ye betu anamoni akosanda ma ho nyina ye beko ni ye de akire. Good morning. Good morning, Brakomna. Yes, sir. I'm about to your and pay. Tommy, bridge and come on. Tommy, my meeting want to pay. Oh, yeah, my first brother Becca, no crepa. Nah, me, your last one. Or if it a new. Or say, you, Galamsey site, you bet you 4,000. Or Dania Kosho. But Tunifubia went here and Woko, my CHO. Na na me bra sami bi kan no kre certain so Obia ba job for the boys obepe de dia man nkrofo the kwan a ye be fa so a ye de be stop no enu nie mineral commission on stop so o mo ambulances no fan share ahemfo ne sa so mu hu se Obia fa akire aba omumo aban na mane no nfa na soldiers for chase won e kwan ya be fa so a e be dey e de be stop one right but you told me that say good morning. Good morning. Me patch your first saying if I'm Eric me say fi wish Eric ma minti want to pay galamsey no omo pese omo stop galamsey no omo na omo ye so omo pese omo stop a omo stop no I say wa say me ka say soldier for kwa attack no omo entumi but so Ghana soldier for sorry to say Ghana BBCS na Ghana base say Burkina na soldier yi dia dey sisi na within be 6 months galamsey best of and obra so can say me say I some one kind I say something for am because of say tikokesi mu but the problem now is say I stop galamsey sisi na be kaka no mo tikokesi mu kra na be especially Accra because Accra be to say we dey no if you be eastern region in Eba right see two galamsey be bre sa na say we dey ni say Ghana water company be shati or power off and as a galamsey ni say water leak na if he north Burkina in Eba say galamsey ni show ni entumi am stop on now na say galamsey ni say show na say ECG eto or power no off one man be bre pa ya mo monte Accra because Accra epo na da epo ya no so idea was a national policy, one national plan. Ni omo ye adwuma so yetu waka because obi ye Ghana obi ye private security ni sa private schools na de yetu waka ye ya mo 1,000 cities 807 na Ghana. Na Ghana so adwuma ni ha mo say so ni mpo mo ho mo sa no mo pa adwuma ye sa ona boys ne ke say adwuma no so obi ya ba ni ye hihye ye ne say obi ye zoom line okra na
Behind the between 2,000 cities and 1,500. Yes, I see affordable houses. Okay. I have done a 2 and it's an answer. Right, Mate, me that say. Good morning. Good morning, Eja. Me patch your frost saying. Yeah, family to 2.1 Bianca. And come on, super, my meet you on the pay. Okay, Ghana in studio, no, I come in. Yeah, you penny free, no, it's all my women. No, now I'm a bit more. Yenny you to the woman, 99%, you more. They be a defending party, in defending Ghana. They be no party, ni defend. The Butan said, Penny now would defend the old Ghana, one no. Obeti me akran so potivita kuntra be so anom na me no mi enu so me no mi na wonya credit 10 dia 5 dia na odi praise wo mo no oh papa do ayade papa do wo so mi se papa o tu dem se e fe o man na ye mpanifo nti adwen be pa na bo mutrima ye forest e wo ho no mo ampanifo ye se makosko mo ni mi die na makonyo se ye jatu se ye ntu dem se e wo ye forest the company for no na give be pa na wo mutrim. Right. Say do me that say. Good morning. Good morning, brother. Your friend saying. Your friend me Akpanani. You, mami ti we. Brother, me catch up plane ene. Se galamsa se me Ghana for munda. On my penny bia ni ko be ba Ghana. Obetuma catch so betu. Obetuma tu. Obia ntumi aja hin fon pe. Mimi ene se me ko abomosu. Ghana one penny for him for be almost more. No more Jessica, no more good, no more fee. Now we press the way to Ghana, a class I would to Galamsa, black of that. I grown a yedi. You, Mate, I grown a yedi, and you ain't nothing. I grew you, sorry, swear. You're very fine now, call and you're sorry, Shadow Pay. Good morning. Good morning. I'm from me who you're pie frost. That's when you would answer Asama. Mammy, too, I pay. You. That's it. Me patrol. Yem penny for on your margins or move or mine. If you see your mind penny for so, I him for no money or my chicken in your margins or mine on the boy. If you say, that galamsey, you may I can't. Me didn't say, didn't probably them. It is a way of papa. Not a one of massy. Na sa ukote biani bi befi na sa kunkumu mana na ma o mayale a menyin se wo ye papa na sa wo ye papa ana wo ye maame pa na sa wo de nuani bi befi na ese wo ma menyin se obeda so ade amankola na di okay agi se penia ana papa wo nwie wo ma ho ni daati bi ma wo ma okay galanti asemi menyin se ye na sa no mo sha se kan ko fa ka bre yem penifo ni o man no hwefula ni fe e de on begu o man mu fiti hwe bebre ni a o mo de fula ni fa begu o man mu o mo se nkofo ni ame o mo fa nkofo yere no mo o mo di nkofo ewu o ma ka nso fa fula ni fa da so na mo man mu okay right we say yem penifo ni o adwin bia ma ye o man no okay Martin men so me that say no pay producer say am very fine akola ni rap here pa no pay wo Anidaso Wɔhɔ Obia adwumadi ni so Macho me so brapeni me patch your frost saying the family portrait and casa free speakers Paul mami ti wa no pay nyamishra uni anuma mo platform no so anopay you na unim on say yenya bi ma text message bi say 7 months o de compare 8 years on comment ni nyama bi say no and e kire say ampa say ye papa mama ka kire say Ghana for your short memory nature say no correct because DNC and Obia Ujina ho the say Ghana yes here state of emergency na ene the assisa but I'm not quotation back for issue we Matthew chapter 2 Bible ni say Yawu ye Yesu Christo no papa bia na your friend say Herod Chironi say Opache the 3 wise men ni say so mo ko hu Yesu na omo be kanche no so kokoto no bi ni kasa ni ye sweet but the mind and the akuma na ekuta na ye ni na akuma na ekuta na odi ka asem ni de na ye evil that is NDC MPP okay right before they are coming they have sweet ways but their mind and their character is evil that is all. Okay. Thank you. Right. Thank you so much for your comments this morning. Kojo.
The Abano. Ya papa ya ofrenya me nhira no de o kan sa ne te. O mo sere wo ma no, but o mo tirimu no. Ya papa nwom na. Mo ne yesere kwa. No ne yesere kwa. Me na me ka kire wo. Amanyofo no. Ghanaian leaders. O mo ne yesere kwa. O mo ne yesere kwa. Abisa zigi no nka mo nsam nyira wo. O so mo ne yesere kwa. Me na me ka kire wo Ghanaian leaders. Omo muna wo mutirim na omo sere wo ma no bia omo boye ntie bia hwe akukuduro ne tumi omo de pre abato body party for me say okay kra e dey win elections say that the Lumba nyom mienu no ye no wo sere kwa ye ntie bia MPP ne NC kwa ye fa so body party for okay kra de pre elections wo kurum ha interesting ne yem fa saa ahode ne fa nya dwuma en stop gala na se mantumi anya masa money yesere kwa tie da o mazo da di nyame hia ne pa ne quotation na ye adwuma pa eye no kre helod e kan nsem ne sa na wo kono ko pe Yesu eku no yes okope na ku no eno wasem na o gro da jo ejiro mo kona mu hu na mo se mo ko to mo ba ka chira me da kwa ko dia wu se na everybody won it team eno ano na so 6 for that ka bra ye kweri wa unim asizi am offer for na benti bontew na ye nko wo offer for mo tete me oba be give me time Bra we happy birthday ekodiama kwabna Rickway kwabna Rickway yeah o kumase kwada so ne free Samuel Folibo aten oton kra de DLFM no se ne yemfa birthday kese emfa ma kwabna Rickway senior yankopon hira opa kwabna na da so ne din e de kwabna Rickway yankopon hira no nyo kese wo kumase kwada so Samuel Folibo aten no se ne wa wodenti yankopon hira ho na onyo kese emfo mfra domu enko adomu right wenso ekodiama Ebenezer Kwame Apri Ebenezer Kwame Apri ono so wo Pristia Huni Valley Mona Lisa na wose yemfa woda kese emfa ma Ebenezer Kwame Apri wo Pristia Huni Valley senior ya minhira wo onye okese pa no mpegya mfra domu enko adomu ne kwakura mu kura na menua atumi afri wei ne den eden Winifred ewo eye Asante Bekwai edin mo meya Sante Bekwai na efribeki ene wose yenkanje se ne boss no na in fact opena sempa and this is Winifred ya minhira okay onye okese pa onfo mfra domu kwa domu normal de pa e wasase we nyina so no ebi emre won srebam so happy birthday ekodi amao Winifred wo eye kumase Asante Bekwai efri wa udwuma yeni ani den edi beki no se yemfa birthday we emfa ema wo right opambo mamitio Hitman yes sorry so no na yes onim say asai say galam say no edi ni panya ewo baabi omo wo no esan so enipakum so kakran so wase o because sometimes no enkrof to say be a wo ye foforo la minimum one woman bi o me side on mo se ne brother or a driver we jane case who akobo galam say na watch pepepe omo koi omo hwehwe ni sa say we would apit no okay ama omo aso ayehye pa ntino eya na mo ahwe mu so ye especially youth no unse kan say adwuma ni wo man mu masa mekwa akobo galam say na 1 week menya 1000 a boso menya 4000 kotu gala masa obekwa akotu gala na say 1 week menya 1k de aseme ho a dey internet say mama nko enti youth ni de omo beko omo ko no omo kotu wi na omo san de bet na gutu because say yi bet betting tax no so afro enti onye oman no na ise ya na yese no yo mate opambo me da se ko brown na me kokra but me offer say na o test no bi se bisa me no opambo 17 no bisa ne say aban ba in the how many days answer na otwa yi levy any say mission levy na say bisa ne say the how many days answer na wodi fuel levy eba na fuel levy no de ba na come say badwam na di na say answer mo pass oyi anu wi a o me bisa your questions right okay so the very good act of being a good guest there's no one to say goodbye well thank you so much and come production team in executive producer Ora Inshaba Kwadwo Sami bi opambo the wonderful Ora Samuel Kwadwo Akwa AK Zigibi Ebuaye with production and Anapay as I can see and come on so wutie nyame adom ochina will be on Anidaso Wɔhɔ. It will be midweek edition of the breakfast show. You're from a Hitman. Good morning. Come around. Where my mind's at. Boys in town. We go scatter everywhere. This is how we bounce. One day we don't fear. Where the party day. Come around. Where the mind's at. Boys in town. We go scatter everywhere.